الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي جعلنا من أمة حبيبنا وسيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال رسول الله: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rilalana ia waktu mak barakae yang akan kami angkat sebagai materi khutbah, yaitu 5 amalan yang dianjurkan untuk kita perbanyak di dalam bulan Sya'ban. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di dalam bulan Sya'ban. Ya ulah Sya'ban yanaritu ulam makaruah atau bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, naagan amalan yang dianjurkan untuk kita perbanyak di dalam bulan Sya'ban. Yang pertama, ifamigai farillodotta lorifumullah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, kasih dipak doang napak buraki Nabi tak narampe panguluta Anas bin Malik, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan suci Ramadan. Ya setiap doang napak guraki Nabi tak serekomang ifamigai baca rilalenna iya we ulah Sya'bangi. Rekodei sepak bahasa Arai, maka de nama digagah ipak bahasa Ogi, maka daki puang tabaraka kika rilalenna ular raja nanya ulah Sya'ban. Modan niya taparat deika ulan ramalan. Magi narilon sarekom mangina parateki ulan ramalan sini tuma-tuma lebih ke hadir, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang agung, ulan yang kay nafal lebih-lebih ko Allah Taala famalena fapedecina to onke mapedece rilalna iro ulan ramalan. Agangkana iro toriolota tanya bawa rilalna ular raja nanya ulan Sya'ban nilau sarekom mangiparate rilalna riparate ulan ramalang naya kia annang ulang kadang reguruta kanu yad'una Allah sittata ashhurin yartorio lota diolo annang ulang nellori pung Allah Ta'ala sarekom mangi iparatewi ulan ramalang. Jadi itu yang pertama, ifamigai farilodata. Kemudian yang kedua, ifamigai puasa sunnata rilalna yewe ulah Sya'bangi. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan perhatian khusus terhadap bulan Sya'ban. Rigau engkana nafamigai mapuasa kuritu rilalennah. Dan kanang si waktu ditanai oleh malapina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritujunna puasana angkeri rilalna ulah Sya'ban. Kenapa Rasulullah banyak berpuasa di dalam bulan Sya'ban? Maka dia Nabi urfa'u fihi al-a'mal. Nasaba irna sa ulah Sya'ban iana ro ulang riyakai amalakna rufatawe
ila rabbil alamin, ila faro ilorifung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dalam ulah Sya'ban itu ada laporan tahunan. Kula lena ulah Sya'ban mundur riaga i amalata yang ke boleh, yang ke pura boleh lena tak sitaunge untuk ila faro ilorifung Allah ta'ala. Maka dia Nabi tak fa uhibbu ay yurfa amali wa ana shaim, dan saya menyukai ketika amalan-amalan saya diangkat untuk dilaporkan kepada Allah rigau engkaku mapuasa. Jadi dapat migai puasa sunnah tak bila lena yewe ula Sya'ban. Kemudian yang ketiga, amalan yang dianjurkan di dalam bulan Sya'ban ini yanaritu ifamigai as-salawata lau ri alimalabbina nabiyyum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yewe ula Sya'ban ni narampai sesanna ante guruta syahrus salati ala nabi, ulang as-salawat lori nabiyyum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magana senariasanya ulang as-salawat lori nabiyyum Muhammad sallallahu alaihi wasallam lianna Allah anzala fihi ayatan, nasabah rilalanna yewe ula Sya'ban ni napanonnoi napaturungi pong Allah Ta'ala siti ayat allati amaratna, yang ke suruh ki idi umat salenge, angke suruh ki idi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, nasuruh ki untuk masalawat dari Nabi ta, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56 yang masuk ayat seseta kadai pong Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sinna tamattabbe sallu alaihi as-salawat kutumanna lauri nabi Muhammad wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan atas beliau. Oleh karena dilalanna iwe ulangnya dipaturung ya roden re ayae yang ke suruh ki masalawat lori nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sesanna ande gurutta nafattalladi iwe ula Sya'ban dengan sebutan syahrus salah ala nabi, ulang as-salawat lori alimalabbina nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya sapal lembiranna iro salawae, maka da iro salawae satu-satunya amalan, satu-satunya ibadah yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaruna reko tomas sempajang ada kemungkinan diterima dan ditolak oleh Allah. Makotoro ko mangaji ki wati jaji na terima dan niya natolak pong Allah taala. Mapuasa ki wati jaji na tolak na terima, yare kana terima pong Allah taala. Makungana ro amala-amala lenge illa salata ala nabi, sangadinna as-salawat ila nabi ta pasti na terima pong Allah taala. Pada tahun arampan re guruta kullu amal ibni adama, tungke amalak madecin na rufatawe bainal qabuli war raddi, itu berada di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama diterima oleh Allah, kemudian kemungkinan yang kedua ditolak oleh Allah. Illa salata ala nabi, sangadinna as-salawat ila nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, purade na tolak ipong Allah subhanahu wa taala. Agar pasabaranna nadek na tolak ipong Allah taala salawai pasti na terima, maka dia ande gurutta ta'ziman wa takriman bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sebagai pappakarajana pong Allah taala andangnya pappakalabbina lauri alimalabbina nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narima kon naro tapay migay as-salawat taluri nabi ta. Kemudian yang keempat, amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak di dalam bulan Sya'ban ini, ifamigay istighfar ta, ifamigay tobat ta, ifamigay ello adam petta lau ripong Allah subhanahu wa ta'ala, khassatan fi lailatin nisfi min Sya'ban, terutama rilalennah wanni tawadwanna bulan Sya'ban, atau yang biasa kita kenal dengan istilah nisfu Sya'ban. Nah, sama kali alaihi malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, narikko takappoy wanni tawadwanna ula Sya'ban, nada munadin marolli siddi malaikat napalatukan ibarita pole ripong Allah Ta'ala, aga nangulir malaikai hal min mustaghfirin fa aghfiralah, engka ganasa melo adampeng maka saya akan mengampuninya, hal min sa'ilin fa u'tiyah,
adakah orang yang ingin meminta sesuatu, maka saya akan memberikan kepadanya apa yang ia minta. Itu di antara seruan yang diserukan oleh malaikat, berita dari Allah pada malam nisfu Sya'ban. Nari makona naro dilalana iwe ulas Sya'bangi ifamegai istighfarta, ifamegai farelo adang petta, ifamegai tobatta lauripumullahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, amalan yang kita perbanyak di dalam bulan Sya'ban ini, yaitu memperbanyak persiapan untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Nah, fikur carana ifat sedia aleta untuk mulai bulan Ramalannya, ya naritu nomor seddi nafrahu bih. Jadi kita menghadirkan kegembiraan di dalam hati kita dengan dekatnya atau dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, kita memperbanyak belajar, ya gurui iro ibadah-ibadah yang kemelo ripa boleh dilalen na ulan Ramalan. Pada padan na iro ibadah puasai, salah satu ibadah yang diwajibkan di dalam bulan suci Ramadan, naseriki engke mak guru nasi bawi madeceng. Bahkan makanan dari guru tak wajib riseseta mis iro idi umat selenge misengi iro lau-launa puasa Ramalannya. Kiga rokon-rokon na puasai, kiga gau mak dusa kengi puasa, niga tau dek na wajib ma puasa. Itu perlu untuk kita ketahui sebagai persiapan kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, persiapan kita membuat persiapan atau perencanaan maka de agama tu melo ri sugau ri lalenna ulan Ramalan an wikasiaga ki melo matem akorari lalenna ulan Ramalan. Siaga sesanna boleh di warang paratta melo ripalau rias sidakari lalena ulan Ramalan. Yerwa juta bahkan saja data nasangan tegurutta yer melo pagi beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Kita siapkan secara khusus itu sebagai bentuk persiapan kita, bentuk kegembiraan kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Itulah 5 amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak di dalam bulan Sya'ban. Mamuari angka kini beri Allah Ta'ala kekuatan untuk papolei yerik kerodendre di mai amalan yang kekura dirampai niki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون